Now, this message is two parts, kakabsat. Duwa nga parte, dito cheerful giving tayo. Umuna, kaya't ko nga maburak, di gidjay panagkitakit, our reluctance, our hesitation, and fears, itipan ng te. And then secondly, I will show to you what are the practices of a cheerful giver. So, these are two parts. And I'm not going to preach this long. Kasi very basic and simple DJ outline. But I just want you to realize that before you can practice cheerful giving, you must first remove the barriers of cheerful giving to be a cheerful giver. So, let me read 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 11. Okay? 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to 11. As I read, kakabsat, kaya kung nga makita yo, dagiti kinds or classes of givers. This I say, he which soweth sparingly. Sirkelan tayo neta. Ti umuna nga klase ti giver kakabsat, sparingly. Kaya't nangasawad ti sparingly kakabsat, naimot. Mangted ngem naimot. Kasi, sparing ko na ata, ti pampanunutan na, dapat at adulat ta di mabati kang kuana. Jai ti sparingly. So, if you have that mindset in giving, you cannot be a cheerful giver. At kasano nga mangted, kakat pampanunutan, dapat ado awanan na ito, kugat basiton ako na natin ubing. Dumawat man di kabsat ng awan lang arudan ni, basit lang arudan. So, hangka cheerful giver, kasi di pampanunutan, basit di nabatin. Kasta ti sparingly. Next, he which soweth bountifully. O, deta ti karakteristik ti cheerful giver. Bountifully. Kaya't nangasawan, haan nakitkitan, numano tinabati uno saan. Basta naragsak lat tagakabsat nga agiwaras. Alright. Verse number 7. Oh, listen now. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly. So, ti maikatlo nga klase ti giver, grudgingly. So, ano dyan muna? Sparingly. Ti problema na, apay, patit kan di mabating aminan. Ti bountifully, iso da ito cheerful giver. Number 3, grudgingly. Dito mo't grudgingly kakabsat, naliday nga mangted. Nasakit, jerik na nga mangted. Oo. Iso da ito sparingly. Kastamot dito number next, or of necessity. Kasapulan na iti mangted kakabsat, napilitan, detat kayat nangasawan. I need to give ko na kasi napilitan. So people find it a necessity to give either because they are pressured to give or they want the praise of men. At siyempre, kaya't nangarod nga ma-feed ego na nga bangted at kaya't naman ipakita nga isok kadaklan, glory of men, iso deta necessity. Ngem, dapat masurusuro tayo, ang nga sparingly, ang nga grudgingly, ang nga necessity, no dekat cheerfully. Cheerful giver. So kakabsat, I don't want to teach you how to give sparingly. Neither do I want to teach you how to give grudgingly. And especially, I don't want to teach you how to give out of necessity. I would like to teach you how to give cheerfully. So I would like first to address what makes a person naturally a cheerful giver. While many of us may be a giver, but you need to learn how to be a cheerful giver. So what makes a person naturally a cheerful giver? And as I preach this, bear in mind, not only I will teach you how to be cheerful, but on the other hand, burakan tayo, dagijay rason
no apay nga agkitakit ka, no apay nga naimot ka, no apay nga managdanag ka, ken no apay nga nadagsen jerit nam nga mangted. Buraken tay dayjay. Now, there are 4 ways to be a cheerful giver which eventually will break your heart so that you will become a cheerful giver. Number 1, love for God makes us cheerful givers. Ipamumanlangan di upat nga kwan. Upat nga outline na. Okay? Hanyo kopyaan di buulatan, di talang naka-capital letters kakabsat. Di gito'y ti upat nga masapol nga i-enhance mo ta sarilim tapno maging cheerful giver ka. Kasi no mo i-enhance daytoy, automatically ti agari latagan ka, dayjay negative. So you need to enhance in your life these 4 important keys because they will make you a cheerful giver. Okay? Number 1, love for God. Number 2, faith. Number 3, gratitude. And number 4, purpose. These 4 will give you the reasons why you can be cheerful in your giving. Okay? Meaning to say, no awangking ka deti upat, kathaan mo nga intentionally nga i-enhance deti upat, adayo nga maging cheerful giver ka. So let me briefly explain each point and how they connect to each other. Love for God. I-love kakabsat, tuktukuyin na tapusom. This is the point, listen to me. The cheerful giving ngamin kakabsat does not begin in your wallet, in your ATM, or in your bank account, or in your pocket. Because listen to me, no je kwarta tikit kitam, you cannot be a cheerful giver. Kasi kwarta di agdiktar. Kunana no kwan, kasano nga mang daket nagadot bills. Agbilbilang ka di kwarta me. Adot bayadat, adot pagkasapulat, adapay kayat ko nga gatangan, adapay iyor urnunga. When you begin with money, when you begin with needs, adayo nga maging cheerful giver ka nga talaga. Iso nga masapol nga tipang rugyanam ngamin, haan nga di agbilang kwarta ken kasapulan. Ipang rugyanam puso kakabsat, kasi ti cheerful giver ayat ti agdiktar ken kuana. No awang king kadeta nga sistema, nga ayat iti agdiktar, adayo ka nga maging cheerful giver. Iso nga adu ka datayo, tinakadkad nga mangted, na irut ti ima na nga mangted, kasi ti pangrogyanam nga min nga panunot, kasapulan, bills, renta, mortgage, lugan, digitay kayat mo nga gatangan, kan digitay goals mo ti panagbiag. Iso nga min detat sistema lang tapanunot mo. Ngam no kayat mo't maging cheerful giver, panawam deta ag-level up ka, agagdan ka kakabsat. From that step, move up, kat kunam, kasanukad nga minti panagayat ko ti apo ko na makakabsat, kasi ulitek manan aya. Itao nga agay ayat kakabsat, maisakripisyo na ti amin, para lang ka DJ ay ayatan na. Amen kakabsat? Oh, ikat pambihira, idi agar-aran ni Erwin kunakman ka da kay di sandeng ni Marje. Ang panunutan na kadmat deta, gastos na mat nga, bakasyon Pilipinas. Tapno umay na laeng bisitaan ni Marje. Amen, Erwin? Manut round trip, $900. Kakabsat, no ti pampanunutan lata ni Erwin, di kita'y bayadan na, gastos na, urnong na, akat kakabsat, han na makabakasyon Pilipinas na. Ngam apay nga umay ag bakasyon Pilipinas, uray nangina ti pagplete na. Apay,
Gapo tatikit-kitan na saan nga DJ urnungan na ken paggastusan na ti nang rogyanan ti panunot na loves na ni Margie. Hello kakabsat. That is why, listen to me. No kayat mo nga masursuro ti maging cheerful giver, deta panagayat mo ti Apo ti developem kakabsat. Oh, do you really love the Lord? You see? So cheerful giving is not first an issue about money or needs. If cheerful giving is first an issue of heart, love. So ay ayatem kadimot lang ti Apo. Oh, no naimot ka kakabsat, no nakadkad ka nga mangmangten, developon ta ayat mo ti Apo. Number 2. Okay? Simple lang kakabsat. Ayan. Number 2, nga dapat i-enhance mo, ikabil mo na ta di upat. O, anat may kadwa nga developem? Faith kakabsat. Pamati. No apay nga ti tao ket nakadked nga mangted kakabsat. Kasi madanagan. Anat pagdanagan na, basit jay nabatin. Ket day inted na awanen kakabsat. Awanen. Isaludsudek ken ka. Apay numangted ka, talaga nga jay inted mo, awanen. Mabalin nga awan ken kan kakabsat. Ngem ti dapat nga maawatam ti faith kakabsat iti pannangted. Insuro day binasa ti nga bersikulo nga ti pannangted ket kasla panagmula kakabsat. Hello? Sursurwem nga panunuten ken laglagipen nga kada mangted ka kakabsat, haan ka nga naawanan, kasla ka la nagmula kakabsat. So every giving that you made, generosity that you've done, whether it be to fellows, to the needy, and most especially what is due to God, when you give, you did not lose anything because you only sowed something. So titao ka di, ngano mangted ket agmulmula ti pampanunutan na, naliday kad nga mangted. Nakadkad ka jerit na nagad saan. Saludsudek man kada kayo. No napadasan nyo't nagtaltalon ti Pilipinas, nakakita kan ti agtaltalon kakabsat, nga idi agitukit ti mais, makasangit pa'y tamasayangan di itukit na nga mais. Awa nagtaltalon nga tirik na masaysayangan. Po, popcorn ko man digitoy. Kunana ka di kakabsat. Saan at ako nana? Imulak na ito, itaado nga mais, ti ipaltuad nanto. Kunana kakabsat. Iso nga naragsak, nga agmula, gaputa adda di anticipation, haan nga panagsayang dirik nana. Si kano apay nga masayangan taritnam nga mangted, kasi awan DJ system of faith di panunot mo, idi mangmangted ka. Because of lack of faith, awan king ka, iso nga idi itinag mo di tithes mo, itinag mo di first fruit mo, kaslapiman masayangan ka pa'y nga nangidrop. Kakabsat, ikam ngamin sistema ta panunot mo nga pamati nga kunam dayto nga itud ko Apo o muna gaputi panagayat ko king kaapo maikadwa amok nga hamula sukatan detoy dakdakkel tupay ti ipaay mo nga blessing Apo ta agmulmula ak nga rod anak ko na di Biblia ti agmula agapit no basit imot ka iniimot no nawadwad di imulam nawadwad mo ta apitan. So, what really makes the difference? Kat daytoy sistema ti love for God, kan faith kakabsat. Awatan nyo, numangted kay ngamin, masapula da pamatim nga nangted. Tapno naragsak ka nga mangted. Tetat sikreto cheerful giver kakabsat. Kadibagagkan ka, do ada sistema ti pamatim, may panggup ti sowing kan reaping, haan lang nga dete, na-overcome mo DJ, masayangan ka nga mangted. Baka DJ ited mo, na yunampay. At ano farmer ka, if you want
more harvest, you will plant more seeds. Ika cheerful ka nga na yun ang pay, kasla ko for example kanya, alakat ako iba nga deti to boast or to brag, aya kakabsat, ngam idi January, isut pinangitid ko di first fruit ko. Di first fruit nga intid ko di January, haang nga balansek, idi last year. First fruit ko para itanga tawon. Kasi kung nagkatapo ko na, first fruit, umuna nga bunga, agad dapat tiitid ko, agad di umuna nga bunga. No kumababoy, di umuna nga piyek, manok gayam ta piyek, aya, di umuna nga piglet. No kumamanok, di umuna nga itlog. Iso nga no first fruit apo, agad, di umuna nga allowance ko ti January, iso dapat itid ko. Iso nga by the grace of God. Dedi, umuna nga allowance ko idi January, intid ko kakabsat. Ngam idi-itid ko out of love. Kat idi-itid ko out of faith. Agasang da itid mo kakabsat, anapin nga rin pagbiag mo January kat intid mo. No awang pamatim kakabsat, hamo maitid. Kan uray mapilitan ka nga mangitid, hamo maitid nga sinaragsak. Ngam naitid ko apay, number 1 ay ayatek ti Apo. Number 2, da pamati ko, nag-apo itid ko dito. Kat amok Apo Diyos nga by your grace. Kung nagkakasta, si katimang bendisyon, dito nga tawon, gapu ta di umuna nga bunga Apo. Kat intid ko aparagan ka. Nagabsat jakman lang ni namnama, to God be the glory. Dakdakkel pa'y nga amang ti insukat ti Apo ka DJ intid ko. Taawan iti plano iti last year, ngam ita nga tawon kakabsat, in patayab na kam ti Apo di Europe kakabsat. Puunay ka deta. Kat no kwentaan ni Preacher Glenn, kung kunat, no kwentaan deta na gastos mi ta Europe kakabsat, an na uman anay di mesa nga allowance ko nga pangpundo deta nga Europe trip. Kita, sinukatan ti Apo ti dakdakkel kakabsat. Amen. Hello. Praise God. Iso nga, no kastamot laeng gagayam ti panangted, anat mangigawid pelang rudking kakabsat nga mangited. Amen. Ngam no ampay nga masayangan ka, awan jay sistema ti pamati. Very clear? Ipang mo manang. Number 3, gratitude makes us cheerful giver. Amen. Eto'y may ikatlo kakabsat. Ti maysa nga nagpintas, uray hamo panunutan nga sukatan ti Apo ta ited mo. Haan ka nga mangted, gaputa kayat mo nga blesan na ka lang. Ngam mangted ka, kasi ma-appreciar mo ti blessing na keng ka. Ti tao nga hanaam mo nga appreciaran ti blessing ti Apo, naimot kini Apo Diyos deta Kristiyano kakabsat. Amen. Ngam no ammom nga maapresyar nga nagdakkel ti inaramid ti Apo gan kakakabsat. Ang tanawom ti Apo deta nga utang na loob. Agatan nga naimot tariknam ni isuna kakabsat ti agkid daw gan ka. Gratitude makes us cheerful giver. Right. Hello? Di kay mayamanan ti Apo kakabsat ngayon pan na kay tahaway. Amen. Out of 120 million Pilipinos. May isa ka kadigdi sumagmamano nga napagasatan nga napantahaway. Kat no tila kitam, deta rigrigat mo nga griing nga nasapa. Puypuyat mo, kitkitang mo, banbannog mo, nga di mo maapresyar nga blessing ti kaadam di tagakabsat. Talaga nga hangkag bali na cheerful giver ha. Ngam no ti panunot mo, uri nakakitkit ang ti agubra, nagbannog, ag sakit-sikit, nakabaybayag ka ngagtaktak der, maibagbabad ngaglut-luto, kadagin inaw, kadam amin. Ngam no kunam, ang no da kumamot Pilipinas, sagat awang kasto nga sweldo, muta kadak, makururno nga kumangarun, no, digiti na marunggit, aglaw-law, midigit kita, kada digitay sa luyot, lat-kat-kat, kada digitay laeng, kamkamutig, ti masigsik karod ko dagat, awang mo ta, iso nga po, uri nagrigat,
pulak ken kaapo ta makaurnungak mo ti makungkun nga dulyas. Praise God. Amen. No, takas na nga pusong kakabsat kat ko nati apo. Anaitad mo nga rod mo ta perspruto na. Ay kat mo na apo. Agat mabasubsog anak nga rod mo. Deti nga kinaimbag mo. Kat lifetime deti nga blessing ko kunang. Gratitude will make you a cheerful giver. Kakabsat. Iso nga, kunak manan, no awan deti nga sistema kat hanagan andarking ka deto. Talaga nakirmot ka nga Kristiyano. May kapat. Purpose makes us cheerful giver. Kayat na nga sawan, nagragsak ka nga makita, nga di inted mo kakabsat, hala ang agsubli kang ka in a greater way. Nagmayat di nakaaramatan na para ti Apo. O adda partem ka digidjay. Kayat na nga sawan, adda partem ka digidjay nga trabaho ti Apo. Kahang ka man nga nagpastor, ang ka man nga nag full-time nga missionary, ngampay the grace of God, digidjay nga trabaho ti Apo, adda paset mo. Sa balit ay nagragsak ka nga, kakabsat, adda mambaro nga outreach tayo di Europon. Amen! Puunay ka ni Pastor, napapanagistar di Europon kung kunam. Yung sa balit ragsak mo na kunam nga, damo parte ka ta. Nang tudak mo ti igatang ni Pastor tipit sana, hindi nga mapan Europe ko na. Amen. Praise God. Isu kay di-impose ni pastor nga nangan ti ice cream, mga daragsaga ka tanang tudak mo tendala mo na. Blessing lang taga kamsat. That's what make you a cheerful giver. At dapaset mo ka digitay na indaklan nga trabaho ti Apo. Amen kakabsat? Amen. That's part 1. Part 2. Yaman kayo. Hindi ka naman. Dahil part 1 kat may sa oras ko kay Pritz. Dagayo kat 15 minutes lang. Oh. Give me another 5 minutes. I promise. Part 2. So, cheerful giver kayong kakabsat? God. Nalawlawagan matla. Di kita pampanunod kung recruit na yon. Awan matlat pa nagsayang ta panunod yung kakabsat. Di kita itidyo para di apa. Umatla pa naggudgudnan. Awanan. Okay. No cheerful giver kan, dating or tisursurwam. The practices of a cheerful giver. Ipam mo man diyong patay. Practices of a cheerful giver. Uri, di tanlo lang. Tanlo. 1, 2, 3. Kakopyaan da habang diskasa. Oh. If you are a cheerful giver, deto'y ti aramidem. Number 1, they give with purpose. Kurang na di Bible nga men, every man according as he purposed. So nga numang ted ka kakabsat, panggapeng. Awan ti cheerful giver kat han nga mang ted no anyat na irana. Kasla kumay may nakikapilya, may nakigimong. Kat umay ta operingan. Kat kautin na di bulsanan. Manot na irana. Awang maited ko, tawang mot na irana. Hakakabsat, no apay nga hang kamakaited, haan nga gaputa awan na irana. Hamo nga mimpinanggap kakabsat. Amen. So, the cheerful giver, alam nyo dito nga word, at the giving plan na kakabsat. At the giving plan. Deta ti dapat nga pagsaritaan nyo nga agasawa ton agawid kayo. Masapol nga the giving plan yo. Kasi, numot lang nga rod na waya tarik namon nga mangted ti para iti Apo. Planuwam nga rodan ta ited mo. Planuwam ta tithes na. Talab offering na. Ta mission offering na. Ta first fruit nga tinawam. Planuwam no kasano nga urnungam deta. Kasi no hammo planuwan kakabsat, awam maited mo han na mapasamak deta. Umay ka ti prayer meeting. Planuwam pa'y da ited mo prayer meeting. You know, my wife, kat iso ti mag-igam, ATM ni Macy's ko, at alaan ti Macy's nga rod, ATM. Oh, nakaplano kakabsat no Domingo. O, kunana, deti ti tight card mo, daddy, for mommy, for Kiyon, for Kir, for Catherine. Digito yung detasyon. No Sunday afternoon, gimong, umayo alana, dabatit nga envelope na, dad, mommy, Kir, Catherine, Kiyon. Merkules, kas jay manan, iso nga, no kada umay kami agdaydayaw ti Apo, kat umay ti offering time, agdalat ta maited mo ti Apo, apay, na plano kakabsat.
Amen. Deti ti dapat prinsipyo yung ti giving. Give what is right, not what is left. Haang nati itad mo kat no, ada natidda, manot natidda. God is not a dog that you give him your leftovers. Right. So nga, give God what is right, not what is left. So plan your giving. Number 2, the practice the cheerful giver, they are generous in every opportunity. Kaya't nga sa word, the cheerful giver, open isuna, generous ti kada opportunity. Ikabin mo man ta Proverbs 3:27. Ha? Proverbs, Proverbs 3:27. Oh, tingnan nyo na ko na. Okay? Withhold not good. Saan mo nga ikudkud, ipaidam. Good for them to whom it is due. Kaya nangasawan, ada opportunity nga makatulong ka. Ada opportunity nga makaitid ka. When it is in the power of thine hand to do it, you have the means. Listen. Amen. If you have the means and there is opportunity and you are cheerful, you will be generous in every opportunity. Ngam ore ada opportunity. Kat ada means mo, luhang ka cheerful giver, hamo mayon na taimam nga kapsat. Iso nga ko na withhold not good. Hamo nga kepang ko na, iyon not mo taimam. Basta the opportunity mangted. So nga, i-practice the cheerful giver. Amin na commitment, ag-take part lang tagakabsat. Hanga deday, commitment manan. Ang ka-cheerful giver no kasjay. The cheerful giver, no ko na ni Preacher Glenn, nadamag nang nagyaw, ti announcement ni Pastor kakabsat, ag-commit tayo kunahan na mabaling awang partek deta, mangtedak ko na nakakabsat. Basta cheerful giver. Amen. Number 3. Oh, kita nyo man, simple, the message tayo. Ano dyan number 3? Ipamujitan lo. They manage their finances well so they can give more. No apay nga i-manage mo ta finances mo, haan laang nga tapno bumaknang ka. I-manage mo ta finances mo, tapno adupay ti maitid mo. Kasi kakabsat, ti i-multiply ti apo ken ka, hanla ta blessings. I-multiply ti apo ken ka, jay bukil nga imulam. Kasi no, adut ibukil nga imulam, ado nga blessings lat ta kakabsat, iti mapataod na, and eventually, ado nga bukil. Kitam ta 2 Corinthians 6:10, kitam. Ibang mo, 2 Corinthians 6:10, kitam nyo. Kasto hindi ko na. Oh. Ano? Abay 2 Corinthians 6:10. Chapter 9, sorry. Chapter 9. 2 Corinthians chapter 9. Oh, chapter 9. He that ministereth seed to the sower, both minister bread for your food, kunana, and multiply your blessing, kunana kade. I-multiply ti apo jay seed. So nga ti focus ti apo, ipaadwan na, DJ maitid mo. Iso nga no, i-manage mo ta finances mo, keep in mind, tapno adupay ti maitid ko. So the Lord increases your blessing not to make you proud, not just to satisfy your di pa nang indulge mo ti sarili ti material. I-increase ti apo di blessing mo so you can give more. Awatan nyo kakabsat. Iso nga deti ti ikabil nyo na panunot yo. Give what, di mo na? Give what is right, not what is left. Deti man. Give what is right, manage what is left. Itad mo di usto, ngam ornosem jay nabati. Tapnon adupay, sursurom nga ornosen lang ta di jay nabati kakabsat. Tapnon ti kasta adadapay nga makaitid ka, no adda opportunity ti panangtid. Amen kakabsat? Oh, so nakita yo na, nagsimple na ti message tayo. Binurak tayo di jay fears, hesitation, kan reluctance tayo. At tantanawaya ti pusong, kat ammom ngahan nga pukaw ti mangted, no di kat kas ka nagmula. Now, learn the practices of a cheerful giver. Amen, kakabsat? Oh. So, will you promise and commit yourself to be a cheerful giver? Say amen. Amen. Lord, thank you so much.
Iti apo nga lesson mi ita nga malem, I pray nga ang kami lang nga nakasursuro, no di kat i-practice mi ti biyag mi apo da itoy. We can never outgive you, O Lord God. Iso nga importante di upat, tapos isot sistema di panunot mi. Kat iso apo iti mang paandar, iti naragsak nga panangtid. Kat agyaman kami pa iti practical lesson, the practices of a cheerful giver. Thank you for the brethren in Hawaii, Preacher Glenn, and everyone. In Jesus' name. Amen. Gabsat. Amen.